Kabila kugaruka uyu munsi ko agarutse, kuba ashobora kugaruka bizatanga ikihe gisubizo ku kwicwa kw'abatutsi n'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Kongo, yego kandi ari we wabikoraga yego igihe kirekire. Ibibazo turimo yarabigizemo uruhare runini cyane. Kuza kwa Kabila, mbwira uburyo tuza kubona igisubizo. Ntiyaba agiye kudukoresha cyangwa akaba ari aha ngaha kugira ngo yongere kubona ubutegetsi, azabone uko atubaga bufuni noneho buhoro atumareho, très nk'uko bien yabigenje asenya CNDP, asenya RCD, asenya M23 nk'uko yabyivugiye mu magambo ye. yego Kabila ko yatwishe kurusha n'uyu nguyu uriho. Kabila ko yatubangamiye igihe kirekire, ko yatubaze bufuni na buhoro, ko ibyo ngibyo bizi ntaza gusubira inyuma. Kuza kwa Kabila, ibi ngibi ni ikihe cyizere gihari ko Kabila noneho niyongera kugira imbaraga atari zo kuduhanaguraho none nk'uko yabigenje kuva ku munota wa mbere. Urakoze cyane. très bien ikibazo cyiza cyane kandi gisobanutse. Mu kilatini bajya bavuga ngo errare humanum est. Kuki? Errare humanum est. Mhm. L'erreur est humaine. Amakosa aba mu buzima bwa buri muntu buri munsi. Ubwo wambwira kuva mu gitondo nta kosa wari wakora? Nibwo Wote ntabwo ikosa, nibwo nkibyuka niba utanarikoreye umuntu warikoreye no muri computer, uragira back urakosora vrai ou faux? ikosa nakoze ni ukuri iyi space mvuga ibitande. Ndakumva papa. Ibintu wanditse wowe wenyine ati ahantu no pa ukajyamo pya ugakosora. Ngo amakosa abaho ariko ikibazo ni iki? Ni ukuyagumamo. C'est ça le problème. Naho iyo uyamenye ugakora kuri back papa naho ukagira delete ukabikosora, c'est pas un problème. Ikibazo ni ukureba ikosa wanditse Godfather ukandika Gadafaza, faza y'abafaze y'aba ex faze, Yego. ukabyihorera. Ati no ntabwo nari kwandika faza, nandika father. Okay, ukabikosora. Uri buze nyuma il va voir que tout est bien. Ikibazo errare humanum est, buri muntu wese erreur est humaine, ariko kuyagumamo nicyo kibazo. Urabajije neza ati eske ntabwo yaba ari strategie yo kugira ngo aze noneho mission atasoje abone ukuntu ayisoza. Hari umugani baca mu Giswahili ngo asiyefunzwa na watu anafunzwa na dunia. Niba hari umuntu wize university itagira professeur, itagira icaki, itagira frottoir, cyaki niba hanaguza ku rubaho, ni Kabila. Imagine 2018 yashyizeho pression ikomeye cyane, hari miliyoni zisaga nka 50 zashyizwe en jeu cyo kuvuga ngo Kabila doit partir kuva muri 2016. Ababiligi batanzeho amafaranga igice, abadage, abanyamerika, kampanye ikomeye cyane, niho habaye création za Lucha n'iki tusa, ari amamuvuma yose citoyen za MNC n'iki, zira zose zabaye créé muri programme ya Kabila doit partir. Arakomeza 2016, amatora yagombye kuba, araglissa 2017 birakomera, abantu be bakubita amasanction, barabashadari ba Minako ba Tango Foro n'abasirikare bakubitamwe amasanction n'ibikigabo pression. 2018 hapi yavuga ati non, ikelevé je dois changer les canons de fusil, atereka nshireho Dauphin. Agiye gushyiraho Dauphin, c'était prévu Matata Ponyo à la dernière minute. 5 minutes, habaye différence ya 5 minutes. Iyo uyibare ntabwo ndi kugeranya, ni minota nzi neza. 5 minutes Matata Ponyo ari muri reception, arindiye ko Kabila mwakira ngo niwe bagiye guherekeza kuri seni kudepoza candidature.
muri iyo 5 minutes biranduka biba Shadari agiye kumva Matata ari muri reception umva pa Shadari yageze kuri seni. Iyo n'indi story tuzayivuga wenda ubutaha ko ntabwo ariyo sujet y'uyu munsi. Ako kantu kabaye aho ngaho na gakoryo kagira ngo katazabaho tena ku isi. Shadari abagiye kuri seni. Shadari il a eu toute la bénédiction ngira ngo murabona ushobora kuba ufite n'ifoto mama Olive ari kumusengera ya Kisangani yamurambitseho ibiganza, ariko byari bizwi ko ari mise en scène kuko nta muntu wo muri clan Kabila icyo gihe wari ufite ubushobozi bwo gukomeza kugira ngo akomeze ku butegetsi. Kabila yari afite plan B. Iyo plan B kugira ngo umuntu wese arayizi n'abaperezida Macron barabivuze arrangement africaine, yemera gutanga ubutegetsi kuri opposition, ariko bishoboka ku buntu maze kubona ko harimo ivanjiri wenda ifite teme ebyiri. Icya mbere IDPS ni icyama cyashize mal à l'aise regime ya Kabila yaba père yaba fils, haba mu matora ya 2006 haba mu matora ya 2011. Ku matora ya 2011 Kabila yahanganye na Tshisekedi le père, pression yamubayeho yose n'abaproshe be ba Kengo barakubiswe Paris, ba Lambert Mende barakubiswe Bruxelles. N'ubu hari imanza zihari zimaze kuva 2013 baburanya abakombata bamanashije Clay Kabila. Kabila agize pression ikomeye cyane, ariko en un clin d'œil ashobora gukora inversion ya pression yari muriho ahereza ubutegetsi opposition abantu bamurwanije. Nubwo yabikoze sous pression ariko nawe hari inyungu zindi ushobora kuba nawe yarabifitemo kugira ngo wenda yerekane ko muri nitsumbua aca mufata ubutegetsi nanjye mbarebera l'écart je vais voir ukuntu ibyanyu bizarangira. Bon, ariko c'est moi qui imagine, sinzi niba ariko byari bimeze. Alors akimara gukora accord na Tshisekedi bakora FCC na Cash yari irimo IDPS na INC ya Kamere. FCC nawe yafashe regroupement y'amaparti politique yose PPRD n'abandi maparti satellite bakora coalition. Muri iyo coalition bagira parlement. Ikintu cya mbere Tshisekedi yamuhembye parlement aragenda yihindura, ahita afata b'abadepite be bose bakwa Kabila bose abazana muri baforma union sacrée. Ubwo FCC nani Cash nayo birapfuye, akora union sacrée, ahita abona abadepite ubwo abakuye perezida wa assemblée wa Kabila ku butegetsi, systeme yose barayisenya, ahita forme indi gouvernement. Kabila babaye personne non grata. Avatambo iki ni icya mbere. Umuntu bwema ku manyoko icyo ni icya mbere. Icya kabiri, imitungo ye yose yabaye sabote, ntabwo turi bubigemo. Meme personnalité ye ubisa nkubwira Kabila il est en exil, ubu ni impunzi. Iyi myaka rero kuva 2019 kugeza ubu ngubu nawe wenyine yarabivuze. Nyina uzakurikira interview yakoze na Mibi igihe yaragiye muri ceremony si je ne me trompe pas ya ntuza yasimbuye nani perezida musha wa ntuza wa Namibia. Yaravuze ati ibintu nize muri iyi myaka mu biruta ibyo nize mu myaka nayoboye kiriya gihugu. Kabila mu bintu ashobora kuba aregreta, ntabwo ndi porte parole we, uzi ko ndi analyste mu kureba uko ibintu bimeze no kuba naregereye ubutegetsi bwe igihe kirekire. C'est quelqu'un ntabwo navuga muzi ko ntabwo namubyaye, nta nubwo nabaye chef we oya, ariko uko ibi birebekana hirya ku bantu bareba cyane, Kabila c'est un fait stratège. Bivuze ukuntu yabanye n'abahoze bari kurwana, ukuntu yabayoboye, comment il a organisé les premières élections, organisé la deuxième élection, et comment il a dribblé la communauté internationale. Bashaka kugira ngo bamunige, arabadribla bazi ngo Kinshasa il y aura un bain de sang 2018 amatora araforsa, arabidribla, passation ya pouvoir calmement. Et quand même il faut être un fin stratège kugira ngo ukore udukoryo nk'utwo ngutwo. Alors kumva ko ikintu ashobora kuba regreta ni ukuba ahubwo yarahize abarwandophone, kuko iyo
ashobora kuba atiregreta arabiregreta. Ibyo byo mbihagazeho yisa abiregreta. Kuba yarashyize abarwandofone, kuba atarabahaye imbaraga. Iyo abaha imbaraga, Kabila n'iyi saha bari ku butegetsi, iramanda barayibonye, n'indi yari kuyibona yari kubaho seko na seko, iyo adaforma iki kintu cyane bileze cyanise nationalisme negative yo kuvuga ngo bahige umututsi, iyo yaliya nawe iyi saha Kabila on pouvait parler encore de lui muri manda ya 7 ans renouvelable nindi yari kuza. Ibyo bintu arabiregreta kugeza n'isa. Kuba ise yaracanye umubano n'ibihugu byamujyanye ku butegetsi. Là je parle le Rwanda, l'Uganda et le Burundi. Pas le Burundi d'actuel, le Burundi dans l'ensemble ya Grand Lac. Kuba atarashoboye kuko il a tenté muri 2010 kugira ngo umubana ugarure, mais agira extremisme ya se yari mukiri ruhande birananirana. Il regrette ça aussi. Kuba atarafashe Uganda comme partenaire politique, afata u Rwanda comme partenaire économique, afata u Burundi comme partenaire mu zindi domaine, ni ibihugu biri très indispensable kuri politique ya kariya karere. Ubu ngubu none faut mettre le Sud Sudan, ushobora kuvuga ngo Salva Kiir ne représente rien, ariko ni igihugu nacyo Juba ça compte beaucoup, ubu ni plaque tournante mu zindi domaine tutaza kwigisha geopolitique angaha, ariko izo capitale zose yaba Juba, Kampala, Kigali, Bujumbura, c'est très indispensable. Ntabwo wayobora uburasirazuba bwa Congo izo capitale utari en bon terme, nazo yabara amakosa akomeye cyane. Il regrette ça aussi. Donc ntabwo Kabila kugaruka kwe aje kugira ngo ashake strategie noneho kugira ngo asoze mission yataje, ahubwo muri we uko nye mbitekereza ni pénitencia d'abord pour la communauté rwandophone, pénitencia comme pour le pays byamufashije kujya ku butegetsi, kuko kububura ibyo bihugu byaracecetse. Il n'a rien fait. Angola yaravuze ati no twebwe no ntabwo turi bapare bawe. Sassou ne pouvait pas. Centrafrique ntabwo yagombye gushobora. C'est l'East Africa niyo yazanye Kabila ku butegetsi. Kabila yigumuraho, ayigumuyeho, ok, aragenda. Uko yapfuye ntabwo tubizi, comment il est parti. Ariko Joseph, je pense c'était le plan yagombye kugaruka akavuga ati aba bantu nibo batumye tujya ku butegetsi. Impungure zabo ntazo twishyuye, amasasu bakoresheje ntayo twishyuye, abasirikari babo baguye ku rugamba badufasha tujye ku butegetsi nta n'umuryango n'umwe twahaye Paul Mustuni. Imodokari zabo bakoresheje iki, qui a payé cette facture? Icyo kintu ntabwo kigeze kiza se mu mutwe, nawe ntabwo kigeze kimuza mu mutwe, ahubwo kugira ngo bishyure facture ibawe kugira ute d'armer les FDLR kugira ngo zijye kubuza umutekano. Je pense iyo ni erreur adashobora kuza ngo aje gusoza iyo mission. Par contre ni pénitencia, na pénitencia compte pour la communauté rwandophone, kuko niyo yamuhasheje n'ububasha kuba tarashoboye kugira ngo areunifiye meme igihugu. La communauté rwandophone yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Il reconnaît ça, akavuga ati oui ça va, nanjye nabahaye abagrade y'abageneral, ariko yatanze za general nyuma za kubagira babaringa sans pouvoir, abahereza l'autorité mais sans pouvoir. abagira atwita barugaruka. Aha, voilà. Ariko bamubaza hirya ati se barabantu ko baperze kitate ati mimi ni wapatia maranka na nini. Iyo ari politique y'icyo gihe, nawe hari ukuntu yari ameze atashoboraga kwigobotora. Ariko son arrivée irakenewe. Son arrivée c'est pour faire le pénitence yo kugira ngo kariya karere kagira amahoro. Kandi moi je crois Sacha ukuntu aje nongeye kubisubiramo, c'est la pénitence, kandi avec lui la partie ya est ya Congo izagira amahoro et ça sera pour du bon. Uyu munsi ni guconnectinga the dot. Amakuru yanyu mumeze neza? Tumeze neza, turakomeye. Yego. Aya makuru ari gucicikana rero, hari amakuru ari gucicikana avuga ko ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa ubundi
Ibyo cyane. hari igifaransa njya mvuga nkavuga ngo il est changé image. Hari umuzarwa twari duturanye hariya muri ofisi, yari umushi, iyo Eh, wamubazaga ibintu adashobora gusobanura arabwira ngo aha ngo miye uyu. ah oui, ibintu byahinduye isura bikomeye cyane. Mu by'ukuri turashaka kugira ngo umfashe umbwire, utubwire, Mm. uduhereze message cyangwa utubwire uko bimeze abantu biki. Njya mbura naho mpera nkubaza ngo mbwira ngo bimeze bite, niyo mpamvu iyo ngira stage it's yours papa. Papa Top Eh, Kivu, na mimi nakusalimia. asante, ni Jolie. Oui, oui, ni Jolie. Asante, nashukuru sana da Jolie. Eh, Godfather rero, Sa nk'uko twabivuze mu minsi yashize ngira ngo ni ikiganiro twagiranye, ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo ni ikibazo kimaze igihe kirekire ngira ngo twarabisobanuye mu biganiro bitandukanye, ariko 2025 ni umwaka uri special kugira ngo ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo kibone igisubizo cya burundu. Kubera iki cya burundu? Mu biganiro twagiranye ubushize twavuze ukuntu hari umunyapolitiki umwe, niba ari umunyapolitiki niba ari umushakashatsi wo mu Sud Afrique witwa Fanon, yaravuze ati l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ngo Afrika ni igihugu gisa na pisto, utwiga rwiba muri Congo. Ngo ushatse kurashisha Afrika ni ugukora muri Congo. Ibibazo byose ubu ngubu isi iri guhangana nabyo bigera kuri 5, igisubizo kiri muri Congo. Twarabivuze, ikibazo cya climate, ubushyuhe, les gaz à effet de serre, isi irashyushye. Congo ifite igisubizo kuko nicyo gihaha cya kabiri cy'isi, gifatanya n'icya Amazon hara muri Brazil. Ngo amashyamba ya Congo niho isi ihumekera. Donc ntiwavuga COP28 iriya nama yabaye sur le climat utavuze Congo. Ntiwavuga ubu ngubu ikibazo cya transition energetique, gukora imodokari zikoresha amashanyarazi za batterie électrique utavuze Congo, kuko cobalt Congo ifite ni % 70 za reserve mondiale. Nk'ubu ngubu hariya muri Lualaba hari gisement imwe gusa ifite nibura imyaka 300 yo kugira ngo izabe exploite. 300 ans, 3 siècles. Donc 3 siècles ucukura matin, midi, soir, lundi, samedi, du 1er au 31 pendant 300 ans. Hari filo ivuye ifite ibirometero bisaga 300 en profondeur, bo ntibari bamenya naho igeze ucukura cobalt. Nuvuga ngo igihe cyose hazaba kenewe batterie électrique ikoreshwa telefone, ikoresha moto, imodokari, iki hari n'indege zigiye kuzajya zikoreshwa n'ama batterie électrique. Ibyo byose ntiwabikora ubudafite Congo. Ikintu kibita intelligence artificielle ubu ntiwagikora udafite Congo. Ntabwo wakora indege za kirimbuzi zikomeye za misailo, missile à longue portée, missile à courte portée, ukora amashari ya T50, T50 aya nouveau modèle, ukore za drone za CH4 zirasa birometero 300, ugire za radar zishobora kureba telecommunication y'isi yose udafite colta yo muri Congo, kandi Congo ifite reserve nibura % 80 z'isi harimo colta. Urumva rero les Congo c'est un pays solution. Alors tuvuze ibya Congo ni byinshi cyane, ifite ubutaka buhingwa hectare miliyoni 80, 80 millions de hectares de terre arable. Ngo Congo ushobora kuyihinga yonyine gusa, ahandi hantu ntibahinge, isi yose ikarya, yaba imboga, yaba impeke, yaba les féculents, ba imyumbati, ibijumba, ibirayi, ikihingwa cyose muri Congo kirera.
ubu none pome isigaye yera hariya muri hotuwele barazihinze, hari klima neza 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 yatumye pome ubu yera no muri Congo, na freze zirera, amatunda y'ubwoko bwose 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 arera muri Congo kuko hari amazi ahagije. Ifite 2 bassin, ifite bassin du Nil ikagira na bassin du Congo, amazi ahagije kuvuga ngo Congo ni igihugu solution. Kubona rero uburasirazuba bwayo y'amaprovinsi yose 8 ari mu mutekano muke, ufashe iriya hotuwele hariya za Buta, ugafata Bazuwele hariya za Isiro, ukafata Ituri, Bunia, za Rumahagi, ugafata Nord Kivu, ugafata Chopo, ugafata Kindu, Maniema, ukafata Bukavu, Sud Kivu, ukagenda Kalemi, uriya mutekano muke uhari. Nuvuga ngo ni probleme ya ralentissement y'ibisubizo bya Afrika n'isi yose. Iyi saha rero kumva ngo Kabila araje, je le confirme, Kabila araje, yabivuze na wenyine, yatanze urwandiko muri Jeune Afrique. Jeune Afrique yamaze no kubipublia, na ariko ngira ngo byari byaravuzwe mbere, ngira ngo hari n'ikiganiro twagize turi kubianaliza ko kuza kwe bishoboka. Alors ubu rero si kiribanga, birashoboka, tunasema karibu kwake. Kubera iki karibu kwake? Kabila yayoboye kiriya gihugu mu bihe byari bigoye, on peut dire bien, ise bamaze kumurasa 2001, hari intambara, agerageza uko ashoboye kose, akiri entre guillemets novice mushya mu bya politiki, yari umusirikari, ariko de 2001 kugeza 2003 mu myaka ibiri yarashoboye kubungabunga igihugu cyongera kiba kimwe. 2004 aba gouvernement ya transition ayoborana n'ibihangange, abanyabwenge nka Bazarias Ruberwa, bantuza ba Zaidi Ngoma yari haut fonctionnaire muri UNESCO, ba Herodia, Jean Pierre Mbemba, Grand Rebelle MLC, akorana nabo kugeza 2006 aorganiza les élections n'amafaranga y'igihugu, nta nubwo yasabye n'ideni, yakoresheje les moyens de bord. Hari abantu turi gukurikira muri za social media, bon peut-être abandi ni nostalgie nangwa amateka. Muri politiki ushaka ibisubizo ntabwo uheranwa n'amateka. Bavuga ngo la politique est dynamique, ntabwo politique ba statique. Bivuze mu ndimi zoroshye, nuvuga ngo politike ni nk'igare, ipine ry'igare rigenda rizunguruka, ntabwo ari umunara ngo ni ikintu gihagaze ahantu hamwe uko wagisanze ngo ni piramide d'Egypte, wayisanze en Egypte, ntabwo uzigira usanga Los Angeles. Oya, Los Angeles imodokari ushobora kuzayisanga ari Bruxelles, ukazayisanga Paris. Voilà, c'est ça, niyo dynamisme ya politique. Ngo nta n'umwanzi uhoraho muri politiki. Twabifatira kuri Amerika yarwanye n'abatalibane n'ibiki, ariko ubu ngubu les États-Unis, les Taliban barakolabora, bibagiwe ibyabaye. Congo ikeneye igisubizo mu bantu, narabivuze muri space ishize, Godfather urabyibuka, ntabwo tu ne peux pas faire la paix à l'est de la RDC sans Kabila. Ibyo ndabivuga kubera impamvu mpagazeho, ntabwo wakora amahoro mu burasirazuba bwa Congo Kabila atarimo. Pourquoi? Je m'explique. Ikibazo tuvuga ubu ngubu cya FDLR ex-FARC 94 96 97 balire, ntabwo ndi kwigisha histoire hano ko tuje kuvuga kuki presence ya Kabila ari ya ngombwa. Pourquoi? N'abandi barakenewe, ariko nawe arakenewe kuko n'abandi bakenewe, na Godfather ukenewe, n'abandi, ariko hari particularité ya Kabila. Pourquoi akenewe? 2000 ise niwe wafashije FDLR kuba iva muri Alire kugira ngo ibe Force Démocratique pour la Libération du Rwanda. Niwe wabahaye intwaro Mzee Kabila, abaha ibikoresho, abaha za turaya, abaha amafaranga, icyo gihe kugira ngo bamufashe kurwanya RCD. Kabila icyo gihe yari mu gisirikare, ari muri état major. Son père meurt, ariko asigarana iyo actif ya FDLR. Ngo naje kubisobanura bati kuki batati padata, nasobanura impamvu, ariko urumva ko niwe uzi ukuntu FDLR zabaye créé.
icyo kibazo rero ntabwo wambwira ngo ugiye kukirangiza cya FDLR sans associer Kabila, impossible. Noneho nyuma 2007 ziza kwiyubaka muri Walikale, nyango twaje tubana amasite bakoreyemo Sud Kivu niki za mouvement nka za Pareko ziza kuvuka, ngo tufazura zizitende pebayeho ifale Pareko. Ibyo byose biri muri actif ya construction ya regime ya Kabila. Ibibazo by'ama discours de haine bon bije kuba ubu ngubu 2022 2023, ariko les discours de haine kuva 2007 barwande. Alors iyo cyo kintu nicyo cyaje kuvaho icyo twise nationalisme négative, icyo kubaka les milices bavuye muri Simba Mulele Mayi Mayi ubu ngo babaye bazalendo. Voilà, iyo nebuleze yose kugira ngo izamuke igira imbaraga nuko yubakiye kuri iyo idéologie ya nationalisme négative, ngo bari kulita contre la balkanisation, bari kulita contre l'occupation. C'est la politique yabayeho kuri regime ya Kabila, ngo iyi kurira kw'ama groupe armé abe menshi à l'est de la RDC, iyo ni passif ya regime ya Kabila. Ibyo bintu ro kugira ngo ubisenye icyo kintu gisenye sans lui, mon cher, nukwibeshya cyane. Alors abantu babitekereje ko aza gufatanya n'abandi kugira ngo este ya Congo igira amahoro, n'abantu batekereje ikintu cyiza cy'umuntu wese w'umuanalyste, y'umuntu ukomoka mwakara karere uzi ibibazo tubayemo kuva za 90 kugeza n'isaha. Habonetse umuntu ushobora kuzana ibuye ryakubaka kugira ngo amahoro garuke mwakara karere, noneho ira parti ikontribuer muri gutanga ibisubizo by'isi, vraiment ça doit être un cadeau yo bita cadeau ya Père Noël. Yabari cadeau ya Père Noël yindi batanga le 25 décembre ku bantu bizera Père Noël, kuko umwana yo mubwete Père Noël ari buze ashobora kuguhibye byose kugira ngo akore mu biganza bya Père Noël. Nanjye umuntu wese wa contribute kugira ngo kare akarere kama province yose 8 mbabwiye kagarukemo amahoro, umutekano ugaruke, noneho ubu économie irimo na main d'œuvre irimo icontribue pour la solution ya sous-région, d'abord ku mahoro, kuri économie, muri politique nziza, ubuhahirane. Umuntu nanjye yabaye nka cadeau ya Père Noël. Donc Kabila il est le bienvenu. Nongeye kubisubiramo ko muri géopolitique on ne peut pas déconstruire un système que tu n'as pas construit. Nta muntu ushobora gusenya ikintu atariho yubatse. Umuntu wacyubatse niwe uza ahantu yashize hari kusiri kwiri guturuka ati hano twafunze nabi, ntabwo twakoze isolation neza, ni twadusinga turi gukomanganyaho. Wowe utabizi, wowe wasanze bakubise irangi inyuma, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bisaba ingénieur wubatse icyo kintu kiri kuzana kusiri kwi mu nzu, aho hariwe muzana ati no hano ndibutse no mustagiaire umwe waje afunga udusinga manza ataradufunze nda dufungure turebe. Voilà, mwafungura mugasanga kusiri kwirimo. Bisaba umuntu wabyubatse. Alors okuza gusenyura igisysteme kimeze nka kuriya cya insécurité ubu iteje nisi, bisa nkaho bibaye nka iyi conflit ya est. Je pense abantu b'abanaliste ntabankontrediza ko conflit ya est ya Congo itaba ari la guerre ibaye très médiatisée, ifashe na conseil de sécurité niyo. No Jolie Désolé. ndakumanura. Wanini accident. Okay, allez-y papa. Jolie haezi vifanya kwa makusudi hapana. Urumva iyi conflit ya burasirazuba bwa Congo ni conflit igiyemo amahanga menshi cyane kurusha meme conflit hagati ya Israeli na Palestine. Niyo conflit twavuga yinjiyemo amahanga menshi cyane. Muri bukaje cya 96 d'abord hari u Rwanda, hari Uganda, hari Burundi, n'ibindi bihugu. Amerika yari hari, ntitwabisha ko n'ibintu bizwi. Ethiopia ririmo, Eritrea ririmo, za Tanzania. Urumva ko Tanzania niyaje gutraininga abasirikari Kamina, AFDL ainsi de suite. Donc harimo ibihugu bisaga nka 10. Bigeze 9 noneho biba Gatogo, véritable Gatogo.
ibihugu byose bya SADC n'ibihugu byose bya East Africa barahangana plus de 12 pays kugeza meme na za ntuza za Chad zaraje n'iki ibihugu byinshi cyane. Alors intambara yo ya CNDP muribuka za FIBZ za MONUSCO yose, noneho ubu ngubu ibihugu byari birimo nyangura umuntu wese arabizi, ntabwo ndi kwigisha histoire na ni realite tuzi. Ubaze kuva 96 bo tubaze nayo kuva meme ku bwa Mobutu muri 90 kuzamura kugeza ubu, ibihugu byinjiye muri ya conflit ni ibihugu byinshi cyane. Donc turavuga ko yaba ari conflit ya mbere après la deuxième guerre mondiale yarangiye yabaye mu 40-45, twavuga ko ibaye conflit généralisé yafashe ibihugu byinshi. Kumva ko rero hari umuntu ushobora kuba ari parmi les constructeurs b'iyo conflit akavuga ati ndaje, yavuze amagambo mu rwandiko rwe akarishe cyane. uzi ko yatureberaho gatoya n'inshaka ndayazi ntabwo okay. yashakisha. Yavuze ngo dushingiye ku bize mu gifaransa compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à travers tous les pays, ainsi que la déliquescence qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale, j'ai pris la résolution de rentrer sans délai au pays. Et j'ai décidé de commencer par la partie orientale du pays parce qu'il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure. Dusubiremo mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda navuga ati dushingiye ku buryo umutekano ugenda umera nabi hirya no hino mu gihugu, ngo kimwe no gusenyuka kw'igihugu biri kurushaho kwangiza inzego z'ubuzima bwose, nafashe icyemezo cyo kugaruka mu gihugu bidatinze. Donc nta dele yatanze, yavuze ngo bidatinze, ngo kandi nkaza mu gihugu nciye mu burasirazuba, ngo kuko ariho inkenewe cyane. Voilà. Ngo kandi hagomba urumva ibyo bintu ndi kukumva, aya ni amagambo ye mama. Urumva harimo amagambo atatu akomeye, ngo guhita nsubira mu gihugu bidatinze. Icya kabiri, ngo ubuzima bwose burahagaze, nuvuga ngo defense, sécurité, économie, vie sociale n'iki. Donc ntabwo ari mu bantu bagomba kurebera nk'abandi bose. Ati no, ati kandi ngiye aho nkenewe. ngo agiye aho agize ute? Uyu ni jikaka, ntabwo ari oxygene. Kandi hasaba kwitabwaho byihutirwa. Hasaba kwitwabwaho byihutirwa. Yes. Oxygene ubisobanuye neza cyane. Uratubwiye ngo umuntu watangije ikibazo, uwubatse inzu niwe ubuze ahantu iva, niwe ubuze buri kimwe, aho sirikwi aho sirikwi iri. Kabila araje. Yes. Tumaze igihe kirekire njye nabigize n'indirimbo kuva namenye amakuru ko Kabila azanabwiye abantu ntabanganya yagize, nabibwiye abantu. My question is, ubu turi kuvugana Kabila wubatse iyo nzu, ntabwo ndi buvuge ibibazo bya Kongo muri rusange. Ahanga njye mbu extremiste, nta nubwo ngiye kumubwira ngo bagiye gufata Kinshasa, I don't care. Kabila wubatse iyi nzu, ko ibibazo byacu reka twe kubigereranya n'inzu. Kabila ibi bintu byo kutumaraho no kutubaga yabikoze igihe kirekire. Kabila yanze kwihakanya kwemera ko turi abakongomani big time.